utizera ntashaka kunezeza Imana. Ndakwingingiye ndagusabiye ujye mu bantu bizera Imana. Mu kwizera tubona Imana, ndabigusubiramo. Mu kwizera tubona Imana, mu kwizera twumva Imana, mu kwizera ivugana natwe, mu kwizera iradusezeranya igasohoza. Mu kwizera ahari ukwizera hari ukubona Imana, kandi wabonye Imana uracya, uratungana, urahinduka, uratsinda. Ukeneye kubona Imana, izere. Ukeneye ubutabazi burenze iby'abantu bananiye, iby'abantu bashoboye, izera Imana. Ukeneye gukira indwara yananiye abaganga, izera Imana. Ukeneye breakthrough wananiwe kubona, izera Imana. Ni wizera urabona ubutabazi bw'Imana. Ni wizera uranyuraho, ni wizera uracaho, ni wizera uratabarwa, ni wizera urabona ibyananiye abantu. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka, bisaba kwizera. Abayobora 11:6 umurongo umenye ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ngo umuntu wese wegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi kagira neza abayishaka. Haleluya. Tito 11 avuga ngo ubuntu wesha abantu bose agakiza bwarabonetse. Nawe wava mu batizera Imana ukizera Imana kubw'ubuntu bwayo. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire, mvuga iri jambo, bukwizeza Imana birenze uko wabyumvaga. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire buguheshe kwizera nawe mu bantu bizera Imana. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire bukwemeze kwiringira Imana. Abizera Imana bakiringira Imana babona Imana. Haleluya. Abiringira Imana bakizera Imana babona Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Babona ubutabazi burenze ubwo umuntu yaguha, babona gukira birenze ibyo umuntu yaguha, babona ubutsinzi burenze ubwo umuntu yaguha. Ubuntu bw'Imana bugushoboze kwizera Imana, ubone ibyo abantu bananiwe gukora, ugeraho umuntu atakugeza, utsinde ibyo abantu badatsinda, wakira ibyo abantu batakira mu kwizera. Ubuntu bw'Imana bukumanukire buguhesha icyo umuntu ataguhesha, bukugeza umuntu atakugeza, bukore ibyo umuntu atagukorera. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma nawe wizera Imana. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma ukira indwara. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma utabarwa. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma uva mu byo byaha. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora kukuresha nawe ukizera Imana, ukava mu gikundi cy'abahakana Imana ukajya mu gikundi cy'abayemera Imana. Ubuntu bw'Imana bukumanukire bugushyire mu buri group yemera Imana. Hari abantu bemera Imana kandi bafite ubuhamya bukomeye. Shalom, shalom, shalom. Turabashuje aho muri hose mugubwe neza. Turabakirira aho muri hose mugubwe neza. Tubazane ijambo ry'Imana. Yisonye igitabo cy'Abaheburayo 11, Abaheburayo cya 11 umurongo wa 6 aravuga ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo 11 umurongo wa 6 ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Haleluya. Nashaka kubwira ngo iki ni igihe cyo kwizera Imana. Imana iravuga, Imana irareba, kandi Imana irumva. Hari abantu benshi bajya impaka bavuga ngo iyo Mana se ibashye, iyo Mana ntiyumva, ntivuga, ntikora. Ariko niyo nkubwire ngo impamvu uri mu bantu bavuga ko Imana itumva, impamvu uri mu bantu bavuga ko Imana itariho, impamvu uri mu bantu bavuga ko Imana idakora, impamvu uri mu bantu bavuga ko Imana itavuga, nuko udafite kwizera. Ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ngo umuntu wegera Imana wese akwiriye kwizera kwiriho. Ku bantu bizera Imana twemera kwiriho. Utizera ntiwamenya ko Imana iriho, ariko wizera wemera ko Imana iriho. Umuntu ujya kwegera Imana akwiye kuba afite kwizera ukamwemeza ko Imana iriho, kandi ngo igororera abayishaka cyangwa igira neza abayishaka. Abaheburayo 11:6 ndakubwiza ukuri ngo Imana irahari, Imana iravuga, Imana irakora, Imana irumva. Wowe utabyemera nuko udafite kwizera. Utizera ntibishobora ko anezeza Imana. Abantu bafite kwizera tuzi ko Imana iriho, abantu bafite kwizera twumva Imana ivuga, abantu bafite kwizera tuzi ko Imana ireba, abantu bafite kwizera tuvugana n'Imana, ivugana natwe tukavugana nayo, kubera ko ni mu kwizera. Ahatari ukwizera ntiwabona Imana, ahari ukwizera wabona Imana, ahari ukwizera wakumva Imana, ahari ukwizera wavugana n'Imana, ahari ukwizera yavuga ukumva, ahari ukwizera wavuga nayo ikumva, ahari ukwizera ubana n'Imana. Ngo ariko biravuze ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ndagusabiye rero wowe nkurikiye uve mu batizera Imana ujye mu bantu bizera Imana. Iyi si harimo abantu hakana Imana pe,
bavuga ngo imana ntiriho, ariko nta kindi bazira nuko batizera. Umuntu ufite kwizera yemera ko imana iriho. Kwizera kutwemeza ko imana iriho, kwizera kutwemeza ko imana igira neza, kwizera kutwemeza ko imana ikiza, kwizera kutwemeza ko imana igorora abayishaka, kwizera kutwemeza ko imana ikiza, kwizera kutwemeza ko imana idukura hasi ikadushyira hejuru, kwizera kutwemeza ko ibidashoboka mu mana bishoboka. Utizera ntibishoboka ko anezeza imana. Umugore umwe cyangwa umugabo cyangwa se umuhungu cyangwa umukobwa unkurikiye, ndamusabiye ngo ave mu gikundi cy'abatizera imana ajye mu gikundi cy'abizera imana. Abaheburayo 11:6 ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera imana wese akwiye kwizera ko iriho kandi ikagorora abayishaka. Imana iriho, imana irumva, imana irakora, imana iravuga. Hari abantu batemera ko imana ivuga. Imana iravuga, imana iravuga, imana irumva, imana irareba, imana irakora. Dufite ubanyabwinshi bw'Imana yadukoreye, dufite ubanyabwinshi bw'Imana itubwira yatubwiye, dufite ubanyabwinshi bw'uburyo Imana itugirira neza. Nuko tuyizera. Va mu gikundi cy'abatizera imana, va mu gikundi cy'abahakana imana, va mu gikundi cy'abafite za filozofi zihakana imana, va mu gikundi cy'abafite za logike zihakana imana, injira mu bantu bake bizera imana. Iyi si ifite abantu bake bizera imana. Abantu bizera imana bazi ko iriho, barayumva ndetse barayibona, baravuga ikumva nawe yavuga bakumva. Utizera imana ntibishoboka ko yayinezeza. Ntiwabona imana utayizera, ntiwakumva imana utayizera, ntiwagendana nayo utayizera, ntiyagukora utayizera. Abantu bizera imana babona imana, abantu bizera imana bumva imana, abantu bizera imana bakorana n'imana, abantu bizera imana ibakora ibitangaza, abantu bizera imana irabatabara, abantu bizera imana irabarengera, abantu bizera imana irabarinda, abantu bizera imana irabagaburira, abantu bizera imana irabakiza. Hari ibyo abantu bashoboye, hari n'ibyo abantu badashoboye. Wowe utizera imana rero uzagarukira ku rwego rw'ibyo abantu bashoboye, kandi ibyo abantu bashoboye ni bike ku by'Imana ishoboye. Ntabwo nzi kunyumvise. Abantu bafite ibyo bashoboye, hari ubushobozi Imana yashyize mu bantu, bafite ibintu bakora mu isi bihambaye, ariko hejuru y'ibihambaye by'abantu hari ibihambaye by'Imana. Nuba mu bantu batizera imana uzabaho mu buzima bw'ibishobokera abantu gusa, ariko twebwe abizera imana tubaho no mu buzima bw'ibidashobokera abantu. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ndagusubiramo, ndagusabiye ngo uve mu batizera imana ujye mu bizera imana. Imana iriho, imana irumva, imana iravuga, imana irakora, imana irareba. Iyaguhaye amaso nayo ifite amaso, iyaguhaye amatwi nayo ifite amatwi, iyaguhaye umunwa wo kuvuga nayo ifite umunwa iravuga, iyaguhaye imbaraga ifite imbaraga zirenze izawe. Imana irahari, igirira neza abantu bayizera. Ndagusabiye ngo ube mu bantu bizera imana. Utizera ntiyanezeza imana, ariko umuntu wizera imana abana n'Imana, agendana n'Imana, akorana n'Imana, avugana n'Imana. Imana iravuga kumva kubwo kwizera. Ngo uwegera imana wese akwiye kwizera kwiriho. Imana iriho mu kwizera. Imana ikorana n'abayizera. Imana igira neza abayizera. Imana ibonwa n'abayizera. Aya maso asanzwe ntabwo yabona Imana, ariko hari amaso yo kwizera atuma tubona Imana. Aya matwi asanzwe ntiyakumva Imana, ariko hari amatwi yo kwizera atuma twumva Imana. Haleluya. Umutima usanzwe ntiwakwemera Imana, ariko hari umutima wo kwizera utuma twizera Imana tukayumva. Imana iriho muvandimwe, kandi ashaka kugirira neza, irashaka gutabara, irashaka kukurengera. Jya mu bantu bizera Imana, va mu batizera Imana ujye mu bizera Imana. Ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Abaheburayo 11:6. Umuntu utizera ntiyanezeza Imana, umuntu utizera ntiyabona Imana, umuntu utizera ntiyakumva Imana, umuntu utizera ntiyakorana n'Imana, umuntu utizera ntacyo yabona kiva ku Mana. Ndagusabiye muvandimwe nkurikiye, sinzi ibyo urimo, sinzi aho uri, sinzi ibyo wifuza, sinzi ibikugoye, ariko ndagusabiye none muri iri jambo ube mu bantu bizera Imana. Ni wizera Imana uraza kubona ubutabazi bwayo, ni wizera Imana uraza kubona ubwiza bwayo, ni wizera Imana uraza kubona imbaraga zayo, ni wizera Imana uraza kubona igutabara, ni wizera Imana uraza kubona igukiza. Icyo kibazo cyakunaniye, ibyo byananiye abantu, hari Imana ibishoboye. Ndagusubiramo, hari ibintu abantu bashoboye, ariko hari n'ibintu badashoboye.
n'uwizera imana uzaba mu buzima bw'ibirenze by'abantu bashoboye, uzabaho mu birenze by'abantu bashoboye, uzumva iby'abandi bantu batumva, uzabona iby'abandi bantu batabona. Kubwo kwizera imana, hari imana ishoboye iby'abantu badashoboye, iyaremye abantu ishoboye ibirenze by'abantu bashoboye. Utizera ntashaka kunezeza imana. Ndakwingingiye ndagusabiye ujye mu bantu bizera imana. Mu kwizera tubona imana, ndabigusubiramo. Mu kwizera tubona imana, mu kwizera twumva imana, mu kwizera ivugana natwe, mu kwizera iradusezeranya igasohoza. Mu kwizera, ahari ukwizera hari ukubona imana, kandi wabonye imana uracya, uratungana, urahinduka, uratsinda. Ukeneye kubona imana, izere. Ukeneye ubutabazi burenze iby'abantu bananiye, iby'abantu bashoboye, izera imana. Ukeneye gukira indwara yananiye abaganga, izera imana. Ukeneye breakthrough wananiwe kubona, izera imana. Niwizera urabona ubutabazi bw'imana, niwizera uranyuraho, niwizera uracaho, niwizera uratabarwa, niwizera urabona ibyananiye abantu. Ibidashobokera abantu ku mana birashoboka, bisaba kwizera. Abayobora 11:6 umurongo umenye ngo utizera ntibishoboka ko anezeza imana. Ngo umuntu wese wegera imana akwiye kwizera kwiriho kandi kagira neza abayishaka. Haleluya. Tito 11 avuga ngo ubuntu wesha abantu bose agakiza bwarabonetse. Nawe wava mu batizera imana ukizera imana kubw'ubuntu bwayo. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire, mvugira ijambo, bukwizeza imana birenze uko wabyumvaga. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire, buguheshe kwizera nawe mu bantu bizera imana. Reka ubuntu bw'Imana bukumanukire, bukwemeze kwiringira imana. Abizera imana bakiringira imana babona imana. Haleluya. Abiringira imana bakizera imana babona imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Babona ubutabazi burenze ubwo umuntu yaguha, babona gukira birenze ibyo umuntu yaguha, babona ubutsinzi burenze ubwo umuntu yaguha. Ubuntu bw'Imana bugushoboze kwizera imana, ubona ibyo abantu bananiwe gukora, ugeraho umuntu atakugeza, utsinde ibyo abantu badatsinda, wakira ibyo abantu batakira mu kwizera. Ubuntu bw'Imana bukumanukire, buguhesha icyo umuntu ataguhesha, bukugeza umuntu atakugeza, bukore ibyo umuntu atagukorera. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma nawe wizera imana. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma ukira indwara. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma utabarwa. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora gutuma uva mu byo byaha. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse bushobora kukuresha nawe ukizera imana, ukava mu gikundi cy'abahakana imana ukajya mu gikundi cy'abayemera imana. Ubuntu bw'Imana bukumanukire, bugushyire mu buri group yemera imana. Hari abantu bemera imana kandi bafite ubuhamya bukomeye. Utizera ntiyanezeza imana. Ndagusaba umuvandimwe warunkurikiye kugira ngo ubuntu bw'Imana bukumanukire nawe mu bantu bizera imana. Iyo twizeye imana turayibona, iyo twizeye imana turayumva, iyo twizeye imana idukora ibitangaza, iyo twizeye imana idukura hasi ikadushyira hejuru, iyo twizeye imana idukura inyuma ikadushyira imbere. Ubuntu bw'Imana bukumanukire bugushyire mu bantu bizera imana. Niwizera imana urabona ubutabazi bw'Imana, niwizera imana urabona ubwiza bw'Imana. Injira mu bizera imana uhereye none ukageza iteka ryose. Ubuntu bw'Imana bugufashe kandi bugutabare mu izina rya Yesu. Amen.